Sinoć smo došli u Miami, sada je 7 ujutro. Sinoć oko 5 smo došli, onda smo išli znači mi smo locirani na South Beachu i onda nakon toga smo išli na Ocean Drive, malo prošetati i pojeli najbolji steak ikad. I onda sam išla spavati onak tipa u 9, kad nisam mogla gledati uopće. Da, sada je 7 ujutro, idem na doručak i onda idemo na neki izlet, još uvijek ne znamo. U Miamiju ćemo biti 5 ili 6 dana, a onda idemo na kruzer za Karibe. Tako da prvo ćemo sad proći sa Miami, ovo je naš hotel, Kupanika. Tak, jako je cool, butik, ima i bazen, nisam sad bila gore. Tako da, više slijedi dalje. Trenutno se nalazimo na doručku i onda ćemo otići u sobu, spremiti se i odlučili smo danas ići na Everglades, to je nacionalni park. Biće jako fora. Trenutno se nalazimo u Evergladesu, nacionalnom parku, gdje ćemo se voziti onim brodićima na ventilatore i vidjet ćemo aligatore i krokodile, jer oni oboje tu žive. I dalje slijedi. Sad smo završili vožnju i držali smo bebicu aligatora koji se zove Snappy, ima samo 2 godine, stavit ću sliku. Inače, naučili smo puno o njima, ovdje u Evergladesu imaju i krokodili i aligatori. Aligatora se ljudi ne trebaju bojati zato što oni bježe od ljudi i oni se zapravo više nas boje nego mi njih. A druga stvar je sa krokodilima, oni će odmah napasti ljude i zmije. Vodič nam je rekao da su zmije najopasnije, neki piton koji zapravo tu ne pripada kao ekosistemu, nego je ono invazivan i uništava cijeli ekosistem sa svojim postojanjem. Nekoga je doveo i pokušavaju ih se zapravo riješiti. Da, i inače Everglades je stvarno ogroman, to 2 rijeke teku u njega, čini mi se, i završava na kraju u moru. I ovdje tu na južnom dijelu je kao sve zaštićeno pod Florida zakonima i slično, a gore na sjeveru nema zakona, tako da ih tamo, to jest aligatore tamo i love i prodaju, kažu da je rep najukusniji, nismo probali, barem ne još. Tako da, inače ako idete na sjever očito ih možete loviti, a ovdje imaju po $5.000 kaznu ako ih samo hranite, zato što žele da se boje ljudi i dalje. Znači, Five Guys trenutno, definitivno je jedan od top 3 najbolja burgera koji možete uvesti bilo bi zapravo u Americi. Ja sam ih probala u New Yorku i veliki sam fan. Dakle, sada smo vidjeli Miami Skyline iza mene i to je 3. najznačajniji skyline u Americi. Prvi je New York, drugi je Chicago i 3. je evo sad Miami. Dakle, možemo se sada vidjeti kuće nekih poznatih bogatih ljudi. Ove kuće koje imaju svoje dokove, grodove i čudesa. Zapravo sam Jana govorila vamo da moramo ići na ovu turu, pošto sam ja jako veliki fan arhitekture i brodova. Dobili smo tamo i Intercontinental zgradu izgrađenu skroz od talijanskog namora i unutra je izvana. I vidjeli smo Seafair brod koji je ujedno i putujuća galerija, pošto je trenutno sada tu Art Basel, koji se vidi jako puno arta. Tako da, nastavimo dalje. Ovo iza mene je privatni otok gdje
se može doći samo brodom ili avionom ili helikopterom. Do $20 milijuna dođu stanovi. Tu žive, mislim, imaju stan Tom Cruise, Angelina Jolie, Sofia Loren i mnogi drugi. Da, imaju i golf igralište, tako divno. Dobar dan, dobrodošli u drugi dan. Trenutno se nalazimo na South Beachu gdje smo ujedno i smješteni i šetamo do hop-on, hop-off busa. Da, tako je. To su oni double deckeri koje vidite u svakome gradu i idemo ih isprobati zato što je to navodno najbolji način da upoznamo Miami. Smo ići u Brickell, Little Havanu, Design District, pošto je trenutno u Miami Art Basel, što je super art festival za sve ljubitelje umjetnosti. Definitivno nešto što morate posjetiti. Sad šećemo ulicom Washington Street, koja se nalazi u South Beachu. Evo vidite. Znači sve ulice su stvarno prekrasne, čiste, ne znam ni opisati, ono, velike, ugodne, zaboraviti i šetati, pune prekrasnih restorana i kafića. Evo nas, trenutno se nalazimo na ulazu u Design District. Došli smo tu sa ovim hop-on, hop-off busom, čovjek nas je utavio s pričom. Ali evo vidite, Dior Mova, iako izgleda kao neko ono skvotersko mjesto. Da, ovo je neko fancy mjesto, sad ćemo vidjeti. Trenutno se nalazimo u Design Districtu, uspjeli smo ga naći. Nije skvotersko mjesto, evidentno. Onak fora uređeno, ulice, kartije, i sve sa onak art stvarima, jako je cool. I tako da ćemo sada okolo malo proći. S obzirom da je trenutno Art Basel, oni su uredili sve onak prekrasno, preslatko, svaki dućan je izlog uređen, imaju neka i fora, imaju evente, imaju fora ekipu koja dolazi na sve te evente, ali realno, iskreno, ovak gledam ove outfite njihovih vjerojatno blogera ili influencera, nisam oduševljena. Trenutno se nalazimo u Miami downtownu, to jest financijskom distriktu. Jako je velika gužva, pogotovo kad je most dignut, zato što je tu Miami River, koji ima puno krokodila, vjerovali ili ne, koji su zaštićeni i ne smije ih se loviti ni kupati. Uglavnom, ovaj tu cijeli dio je izgrađen na temelju kokainskog novca od kokaina. I tu, osim što su banke, žive profesionalci, znači odvjetnici, bankari i slična ekipa i dobro, narkodileri naravno. Ovo tu je duplo V hotel koji je na ovim posljednjim stupovima napravljen, kaj je dosta fora. I da, tu su našli neki lokalitet, iskopali su tijela, mislili su da su to neki narkos ostaci,
ali je ispalo da su to zapravo Indijanci od prije 2000 godina i sad je to kao lokalitet zaštićen. Glavnom briku je napravilo 3 ljudi i bio je scenografija za puno poznatih filmova i serija kao Dexter, Miami Vice, Scarface i drugih poznatih filmovi koje ste vjerojatno gledali. Ljudima koji tu žive fali, ajmo reći, para i hoće da se vrati Formula 1 koju su bili otkantali zato što im je bila prebučna, ali pošto se u ta 3 dana zaradi $1 bilijun, oni su sad glasili na to da se vrati, tako da 2021. možete doći na Grand Prix Miami koji je posljednji put postojao tipa krajem 80-ih, tako nešto. Sada smo došli u dio koji se zove Little Havana ili Mala Havana. Znači to je dio Majamija koji je malo i opasan, tako da treba se znati gdje se ide. Ovaj dio je nastao nakon što je Castro došao na vlast, tako da se jako puno ljudi s Kube ovdje doselilo i uglavnom ovdje žive, ima puno katoličkih crkvi i navodno super klope, navodno se pleše po ulicama, tako da vidjet ćemo možemo li to uhvatiti. Dobro jutro, trenutno se nalazimo u Mid Beachu. Danas ćemo eksplorati South Beach, Mid Beach, dio Majamija, koji je zapravo poseban otok, spojen sa par mostova. I sada smo u hotelu Faena, jednom od najskupljih i najljepših hotela ovdje. Ovo iza mene je neki zlatni kostur slona. Uglavnom jako instagrammable lokacija. Tako da bit ćemo tu malo uživati na njihovom poolu, baru, plaži. Onda ćemo posjetiti još jedan hotel i nakon toga slijedi jedna avantura biciklima. Zanimljivo je to što je trenutno Art Basel, mi naravno da nismo došli na Art Basel, već smo, znači to je najskuplji tjedan u godini za Miami, sve cijene su 7 puta veće, od Ubera do čaše vina na baru, znači sve je duplo skuplje i naravno traffic je najgori, gori čak i od Ultre i Spring Breaka što je top ludilo. Tako da, ako ćete ikad ići u Miami, zapamtite jednu stvar. Nikad prvi tjedan prosinca. Nikad. Ako ovo nije najslađa plaža na svijetu, ja fakat ne znam. Ona totalno je u 60s vibes. Precool je. To je hotel Confidant. Eto. Svakako ću tu slikati jednu kombinaciju. Ovo je na Mid Beachu. Preslatko.
trenutno se vozimo poznatim Ocean Drive-om na bajku. Tu inače vidite u filmovima i serijama ekipu kako se rola. Ja ne vidim nikog da se rola. Okay. Tu su i ove kućice na plaži Baywatch i to. I kaže da su ovdje najljepši ljudi na svijetu. Zanimljivo. Osjeti se jako puno mirisa trave. Uglavnom, da, evo tu su ljudi koji vježbaju. Živno otvorenom. A s druge strane su sve hoteli i barovi. Tako da je jako fora. Sada smo bili u Versace Giannievoj kući, baš unutra, ali to vam je sada restoran. Tako da morate rezervirati danima unaprijed da bi ušli i nije kao muzej da se inače ovako može posjetiti. Ali mi smo slučajno otkrili trik, a to je da pitate da popijete piće na šanku, na baru ako već želite jesti. I popijete piće i onda možete otići tamo kod fontane i slikati se.